米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Umitutlu ay kita to nafalutuan no kawas mitlemak to maamaan。我们在凡事上遵行上帝的旨意。Saligaka mapulong pingan malatsay kita milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I kasalakan 26 atsepang sakatsay atusir suarsa ci picarir ci oholiap atu rumah-rumah mafanaay matayar sayhu uyani pafrian no tapang to fana atu taneng matayar tamlaw i mafana cangra tunika o sasamaanen ko bisa nga to kasasuarawan atu kawas taloan lulu han nang raku suar no tapang amit lemak to masa maamaanay atayar saan比萨列、亚和利亚伯和其他灵巧的技工，就是所有蒙上主赐予技能才智，知道怎样营造圣幕的人，都要按照上帝的吩咐进行各样工程。出埃及记36章1节。Saligakaaw o sakalahci no karahkeran no kawas lemak i sa ay ko nitiaran to itcher ato fana no mita nika o masarutsulay ko follow sa ita ami hagalong to pikeril no kawas ato mitlutlo to swaning la amatayar saka pakalahci kita to matatulungay i na follow saan ning la talamaan nay atayar。我们不是依靠自己的聪明和能力去成就上帝所喜悦的事，而是忠心顺服上帝的引导和遵照他的教导服事，所以我们能够成就合乎上帝心意的圣工。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau sa puneran aku kufalucu ami haklong to pikeril no miso ato sarutsulen aku kufalucu ami lutlo to suari iso。在kaca matatulong inafalucuan no miso ku kalulemak aku。上主啊，我要谦卑顺服你的引导，也要忠心遵行你的教训。我的所言所行就必合乎你的心意。Pakani italamaan nay angangan utapang ci Yesus Kristo ami tolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。